Izina rye rimenyerewe ku mbuga nkoranyambaga aho akunda kugaragarana inseko, ariko inyuma y'iyo nseko hari hahishe inkuru y'agahinda. Mu kiganiro kirekire giteye agahinda yavuze uburyo urushako rwagombaga kumubera nk'irembo ry'ubuzima bwiza muri Finlande ari rwo rwahindutse umutego w'ubucuruzi bw'abantu. Uyu nta wundi ni Isimbi Noeline. Nyuma y'imyaka aho yavuze byinshi byari bihisha agahinda yagendanaga mu mutima we, Noeline na Rubega yamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi Noeline yatangaje ko yajyanywe mu gihugu cya Finlande mu buryo we yise ubucuruzi bw'abantu bwakorewe mu masezerano yo gushyingirwa ngo yakozwe mu buriganya. Ahashinja umugabo witwa Ngabo Hodari kuba yarabigizemo uruhare. Mu kiganiro kirambuye cyatambutse kuri YouTube, Noeline yavuze ko yahisemo kuvuga ibyamubayeho nyuma y'igihe kirekire abihishe, aho ngo yizeye ubuhamya bwe ko bushobora gufasha inzego zibishinzwe gukora iperereza no kurinda abandi mu kugwa mu mutego nk'uwavuga yaguyemo. Noeline yavuze ko ibyamubayeho bitari ibye gusa, ahubwo hari n'abantu benshi barimo abo yavuze ko ari mu muryango umwe bakorewe ibikorwa bisa n'ibyo ashinja uyu mugabo Hodari Ngabo. Uyu mugabo ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufite ubwenegihugu bwa Finlande ngo yashatse abantu batandukanye arabahuza barashyingiranwa hagamijwe kubabonera inyandiko zibafasha kujya i Burayi. Noeline nawe ni umwe muri abo bana, aho ngo yashyingiwe mu buryo bugamije kubona ibyangombwa byo kujya mu mahanga, aho kuba urushako rwari rugamije kubaka urugo ngo rukomere. Noeline yavuze ko amaze gutanga amakuru ku nzego zitandukanye ziri mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka, agaragaza ibyo avuga ko byamubayeho. Kuri we aravuga ati uriya mugabo namenye ko ari mu Rwanda, ndagenda ntanga amakuru kuri immigration. Ngabo yadufashe turi hafi nk'abantu nka 5, twese turagenda araduhuza turashakana nk'umugabo n'umugore kugira ngo tubone ibyangombwa. Ibyo ni ibintu nshobora kumurega muri Finlande kandi niteguye kubikora uko byagenda kose. Noeline akomeza avuga ko afite ibimenyetso bishimangira ko ibyo ashinja uwo mugabo bihari, ndetse agaragaza ko yiteguye gukomeza gukurikirana ikibazo no mu nkiko zo muri Finlande bibaye ngombwa. Akomeza avuga ati yatanze ruswa, aracyafata abana b'Abanyarwanda, aho yafashe abana 2 b'Abanyarwanda bavukana bahuje mama bahuje amaraso. Ibyo bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ntabwo abantu bahuje mama na papa bashakana hagamijwe kubona ibyangombwa kugira ngo ubakorere icuruzwa ry'abantu. Ntabwo natanze ikirego kuko umuntu ari mu gihugu, mfite ibimenyetso. Noeline avuga ko nyuma yo kugera i Burayi yasanze ibyo yari yarasezeranijwe bitarubahirijwe, ibintu byatumye yumva yarakoreshejwe mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Aho avuga ati numva naracurujwe mu nyungu z'umuntu, ibyo nasezeranijwe ntago byabayeho kandi sinari njyenyine, hari n'abandi benshi. Noeline ibi byose byamugizeho ingaruka zikomeye zirimo ihungabana ku buryo byageze ngo aho bimusaba ubufasha bw'abaganga kugira ngo abashe kongera kwisuganya no kuba hatekanye. Aho avuga ati nagizweho ingaruka n'ibi byose, narahahamutse ku rwego nashatse abaganga kandi ninjye yabyishyuriye, ni byinshi nanyuzemo ntashobora kuvugira aha. Yakomeje avuga ko iki kibazo ashobora kuba ari ikibazo gikomeje kuba kirekire kurusha uko abantu babitekereza. Isimbi Noeline ni umukobwa wamenyekanye cyane mu Rwanda mu mwaka wa 2019 ubwo yangirwaga kwinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda kubera kutuzuza bimwe mu bisabwa. Nyuma yaho yakomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye byamuhesheje kumenyekana hano mu Rwanda no hanze yarwo. Benshi bamushinja yuko akina filime z'urukozasoni, ibyo wavuga yuko bimuha amafaranga kandi abikora mu buryo bwa kinyamwuga. Ubushakashatsi bwa mbere bwakozwe kuri iki cyaha mu Rwanda n'umuryango utegamiye kuri leta Never Again Rwanda mu mwaka wa 2019 bugaragaza ko mu Rwanda ari igihugu kinyurwamo n'abantu bagiye gucuruzwa nka transit country kurusha uko ari igihugu kivamo abacuruzwa.
Gusa ibi ntibivuga ko abanyarwanda badacuruzwa, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko abacurujwe bavuye mu Rwanda bari ku kigero cya 13.6%. Ku bijyanye n'ibihugu baba bagiye gucuruzwamo, ubushakashatsi bugaragaza ko igihugu kijyamo abantu benshi ari Saudi Arabia, ariho benshi baba bagiye gucuruzwa ku kigero cya 38.55%. Uganda igakurikiraho ku kigero cya 37.35%. Kenya ikaza ku mwanya wa gatatu. Ibindi bihugu abantu bakunze kujyanwamo gucuruzwa ni Tanzania, Malawi, Mozambique na Afurika y'Epfo, Zambia, Malaysia, Oman na Qatar, Kuwait ndetse na Dubai. Abanyuzwa mu Rwanda bakangana 62.7%. Baba baturutse mu bihugu birimo Burundi ariho hafite 15%, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igakurikiraho. Naho imibare y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yo muri 2025 yigaragaza ko abantu 297 bahuye n'ibikorwa byo gucuruzwa mu myaka 5 ishize, aho abagore aribo bibasiwe cyane kurusha abagabo ku kigero cya 75%, mu gihe abagabo bari ku kigero cya 25%.